ita, isagot mi kada kayo ti istorya nga ingkam pinaulwan. Ti Kabusor Nicolas. Tampok itangal daw iti pannakigasangga sa ti mortal a hero. Dito'y drama tayo. Alipugpog! Apong bubod. Addamanin na tayo, dito'y tirad-tirad. Asino? Lalaki. Among tinagan na. Saan? Wen. Mawatak matkit de. No, apay adi mo may bagano asino. Di mo mo't mo amin taga tirad-tirad. Ingka kitaan, apong. Ay, wen Ay, amom ti balay tinatay. Wan. Sige, inta kitaan. Siyak ti panglakayan dito tirad-tirad. Iswa rebeng ko lang amon. Noanya ti mapaspasamak kadag iti kapuro ka. Nan ano ni sulot? Ama, nasarakan dagiti kapurukan tayo anapan naganop ijay bantay barukong. Nagat nga tamit ti uleg. Saan mati kunada? Kan kunak matan Ay, luka isak man nga rod. Ta kita ti bagina. Mabalen. Sige hanggang minayadam, ama. Amangan numapisang day taulas, apinang balkot may. Narukop nga minan day taulas. Sige. Dayta. Ado ti na ibalad anatay adara. Kadagiti takyag na. Wan, kanuray ti intero abagina. Kasla na sapsaplit. Padaan na biyag. Tinangketel iti biyag ni sulot. Gadang. Sino nga ingata, ama? Dayta ti amon tayo. Agpabantay baro kung kami. Kadagiti lalaki dito'y tirad-tirad. Anya, apay ama, anya ti aramidan niyo. Sa pulen mi tinang patay kanila kahimo. Saan kayo nagpatuloy, apong bubo? Apay alabdan na kami, kulas. Nalipatan yun santi ka ba ulak? Ha? Anya? Ha? Apay nalipatak, apok. Unag paiso. Adapan nakabalin mo. Kanuray siya kitadamat. Ha? Ngam magpatingga, gaputa tao kayo, apong. Ha? Isu asyak langan, timapan ija bantay barukong. Anya? Ang magrob-robwatan dagiti kakadwa lalaki. Adda gayang kan panada. Maisagmak lang, dagiti lalaki akakadwayo. Nusumurot kayo ijay, apong. Anya? Isu agbati kayon. Diyo isagmak ti karadkadyaw. Makakatawa kami ni Tilang mabubod. Apay mat, badak. Ano ba kita yung barikas mo? Ama, makasalay. Masalay ka di panagkara. Ay sos, di nakatawaan. Armas dagitoy. Pangor. Bunang kan. Anya day tabasit ako bong? Sabali lang day ta in karatayo apana. Armas ko dagitoy tapno amoyo. Nagbalon kayo matlait inuman nyo adanaw. Nagbasit ba't day katubong nyo? Ya mom, danom tilinaon to'y bagbaga basita tubong, badak. Sana ay abalon nyo adanong day ta. Kitno palsuot day to'y. Anya? Palsuot ka na. Grabe mo tayo, palsuot mo. Anya? An-anwin nyo ngay day ta ngay ayang ti ubing. Ama. Ay saan nga'y ayam tubing day to'y palsuot, badak. Mabalin armas. Ay sos, di ka katawa. Nabilag na armas ti palsuot ko. Naghina na tayo upay. Kakadwa. At sardin tayo pa ito. Hindi kaila pampanunutan. Ang diretso tayo la kuman iti pagbakiran tayo. Iti maramid alungon ni solot. Ngema mo ka na banog kayo na yan. Iso nga ginana tayo upay.
Sige, bay. Dandanin, matumbati kayo. Ay, dandanin. Kasla. Dapanunot dagitila, no? Ay, agpalpalayog dan kat kasla. Mangkulayog da. Masilwang kan ba da? Ay, aglising kayo. Nagwawalan dagitila, no? Masilwang kayo. Ay, masilwanan dagiti kakabwa. Ay, tibunin ko. Tuloy dahil ka! Ha? Bakit na nakabado iti berde? Sino kayo adorso? Nga umay bangdagaan iti nakaparkwahan? Ay, kasapulan mi dahito akayo, isa pukanan me. Sino kayo adorso? Oraya sino kayo pay? Awan karbangan niyaw nga umay ang basak-basak ditaw. Nagdadaan tuyot lang! Ibang alayog na kami dito. Lanaw! Yaw! Da kayo nga awan manaknakam na No, sino ka man? Ibabamon dagiti kakadwa. Kaya sino man na nagbasa? Sino ka mang dusa kadakwada? Ha? Madusa ka! Kaputaawan! Naglakayan! Ha? Naglakay ka! Naawan manaknakam na! Iswa madusa ka ba? Ay, saan? Ibaba na! Si Kabakat! Ibaba na! Awan mo ti pagilasinan diti kabakiran. No asino tinang patay jay lakay at taga baryo tirad-tirad. Kasla dayar arasas ti punoy. At dalakit ti isang bay ti angin at pagilasinak iti gagarak ditoy. Nagasaringan daw para kanya lalaki. Ha? Nagpintasan a babae, tinagparang? Kung nati inak, anak kita na ka, iso nga imbaon nak amang pasungad kan ka. Sino ka? Siya, ti anak ti agbampantay, di ti kabakiran. Sino nga ti inam? Ayan ti inam. Ay, baba na kami dito! Di na kang panawa na! Ano day jay? Ado ti dintang di ti kabakiran, kat kayat da dadaulan ti nakaparsuan. Madus-dos sa da. Anya? Apong bubod! Apong bubod! Anya tinaramid niyo! Tulungan na kami! Ibabaan na kami! Nagbasol kayo kade! Nakabasol kami ti panangkukan mi ti day tadakla kayon! Nagbasol kayo magaya mo talaga! Awatin nyo at idusayaw! Asin pulas! Amo ka nalakalaan ti panang isbal mo kada kami ditoy! Ay! Agkari kayo, adiyon ton ulitan pa'y. Agsapata kayo iti imatang, dagiti na duma-duma akita, tinakaparsuaan. Nagbabawidan! Nagsapatada motan! Wan, ina ang napusgan a gwardya. Ngam sakbay a pumanaw kayo iti anak mo. Di la mabalin, ama amwak no apay nga da kayo ditoy. Kaskeng ka! Naituding ba ti kadami ditoy? Nga mapili lang dagiti makakita kada kamay. Ha? Sikog ko ti anak ko. Idi maibolangak iti daytoy alubong. Dito yun tinagpas ngayak. Ngam agsupaday tinagtaudan may kan nagtaudam.
Nupay kasta. Makapagtinulong ti kabalan may kun kabalam. Anya nga lugar tinagtaudan nyo. No iti day talangam. Amangan no di mo maawatan no ibagakan kay ta. Agpakita ka kada kamay. Kas may sa prinsipay iti nagtaudam. Tapno agtalok kami kun ka. Huh? Amuyo may sak a prinsipe? Adios, prinsipay, dagiti angin. Ay, umay ka na nakaw amot tiya. Umadayo tayong ditoy. Huh? Adda kasla naggilayab iti apagdarikmat apa nagpukaw da? Uli ka diti di Diyosan dagiti apoy dagiti nga agina? Oras! Tulungan na kami na! Huh? Ah! Nagsalungay ngayon dagiti kakadwa ni Apong Bubod ang nakabitin. Un Apong! Tulungan kayon! Ay! Ang mga tunay, bakbak kami, hindi ka ka! Di ka matanagan, Apong! Kasla kapas, ti pagdiswan nyo! Uray gayam na awan insangput mi atare kayo, kat awan problema. Nakalungunan ti bangkay nila kay mo, gadang. Wan, badak. Nasaya at ti panagpuspuso dagiti simmang at atagapatan. Isuda tinangisang pati ti lunggaw. Ay, naimbagda talaga. Asino da ka de? Gare? Saan damot nga grup-grupang opisyal? Uno panguluan ti ili. Uray asino da pa yan. Tinapatag. Naisimpan ti bangkay ni sulot nga asawa. Sang kakita da ti banga pakaururnungan ti kwarta nga abuloy. Kaya't damat siguro ti agipisok iti tulong da akwarta iti banga. Iso asang kakita da. Ay, sabali ti mapaliiw ko, gadang. Agyamanak iti kaduyo nga umay makipagreg na. Iti pupusay ni sulot nga asawa kakabsat. Maudi itan arabiina. Maikalinton no bigat ti bangkay na. Gagangay dito'y baryo tayo at tirad-tirad. Di pa nagtutupong tayo amin. No kastoy nga dadak sa mapagtang kasino man. Karoon na no kastoy nga adag minatay. Saan agagangay ti kaadda dagiti saan tayo akapurukan? Saan mo't kabagyan ti masuknan, mabubod. Ay, bayam idan badak. Timulong da. Iso nga gyaman tayo kit di kadakwada. Mang bada, napintasak kanu ko na may sa. Anya? Ay sus, ay, aganad ka nanay. Saan tayo nga amu dagiti atat tao? Inig ka man na dagiti ima, na isang sangayan tinarik na. Iso adi mo pakitaan ida iti madi ha, Mang Badak? Anya? Napaamo na kanjay maysa? Ado kayo akapurukan mi dito itirad-tirad. Ngam awan tinang ibaga na pintasak. Ha? Nanay, basang. Nani, Dahil asang sanga ili tinang ibaga na pintasak. Iso nga agyaman unay kenkwana ta pinaragsak na. mabubod. Napaamo dati balasang aputot tinatay. Ay, ang mga no dadakas ama aramid itarabi, ama. Ala, apay ngay. Binagkat mo't tandag ita lalaki tinakaidda alungon. Kat inyabay dakin ni Apong Bubod. Ha? Nairot mat titurog da Apong. Kandag iti tattao nga agbambantay. Didan mapuutan ter aramidan dagiti sanga ilay. Ti ammo dagita. Kat awan mang buybuya iti aramidan da. Di dak makita, dito'y ayan ti tawa. Aging tuturog tayo kakatwa.
Urayan tayo makarinda. Wala. Pangay. Ni? Agid damot tan may sa itikahon. Ang nakaipaidaan tinatay. Ha? Binagkat da dyan natay. Sa day niya ba'y kiniapong? Tagayam. Day tamay sa ti sumukat nga agid da di ta ibagbagada alungon. Nasaysayanap na saan tayo nga urayan nga grinda. Kakadwa. Nakaturong talang arudan. Sabagay. Manayin ti sanda pa nakakita iti bangkay di tiloon. Napakay, buranda ito nagrinda. Oh, natin ako na ba rin? Agod. Sandan to na madlaw at agos ti panagpukaw ti banga. Magkatan tayo. Magkatok. Ala, pinagkatdan ti banga. Hoy! Idisum day tabanga! Ang tao! Tama na kasi. Sana ka tao! Pumanaw kayo! Kat di kayo ito nagsubsublipay! Anyati! Ha? Imbabay kanya ti bangkay ni sulot! Apa na yung motor mo? Ay, bimangon nila kay ka. Ay, nagungar ka day, ama bubod. Nagungar ka day. Saan ang nagungar? Loko dagi sang sanga ili. Dinagkat dati bangkay. Sa dain niya ba'y kiniapong bubod. Alaan da kuman aday tabanga. Maayan ti kwarta. Ngam nagbuteng day di nakita dak. Tataray dan. Hala! Pagtitinulungan tayo nga isubli ti lungol ti bangkay ni sulot! Bayuyangan yon! Badak! Bitan kagayem, tinaggibusan ti sabalimanan nga istorya. Iti pan nakigasangga sa Timmortal a hero. Dito'y drama tayo. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kaniti direksyon, Kirby Rillera. Musika, June Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Alipugpug!